जों जतन सिगो 2019 2016 इसमी जिन मूवमेंट against CAB Citizenship Amendment Bill जों हमन तै कैसा जिनि मूवमेंट कतर कैसा निरो जतन नगुमा खाना त्रिपुरा हास्ते सिमिया नोटिस गनांगैबो जिनि मूवमेंट नुखाना 2019 no neso by ringza notice ban nirok jotonu witness khaikana 8 of January 2019 notice ganangai no jong strike call up khaimani tirprawo jong TSF initiative nakha te tirpra hase ganangai citizenship amendment bill no te jong kaisa khorang ki salaimani tirpra hase ganangai jong afro strike call khaika jin main point rong nukhana madab bari te dosram kamiwa khumulung sini TTA AADC ni headquarter jungara nukhana jini protester ro jini supporter ro peacefully aro kaisa strike call up khai jeng gather khai tong mai aro jeng temanukha state police open fire khaika jini peaceful protester jini protester rongni sakabo jeng aige se khanago jini borok rok ungklok de guli kokjago khogoi guli kokjago but 2019 8 January wa chunukha sal kathang jini protester jini supporter rongni sakabo open fire khaijamani boni bagai TSF asalno jeng condemn khayo jeng TSF afron jeng khorang tisagai jeng taksuk jora asalno kosom sal ka black day hanai jeng palai jeng decision nakha taklai bo jeng palai nai jeng tangai black day observe khaiga nangkhana aro kaisa question mark dong baksa hongoi mana tangai khai but jeng omdai salramo jeng pogai thangkhang khe jeng TSF na jeng lasing sangnai hnai jeng bon bai omdai decision namani jeng boni bagai te prahasine lukurong koinai o salno ni robta pokdi afrochini supporter ro 7 supporter ro bolo bullet injured sangkha boni bagai TSF borong ni loge tongo taklai chung borong no call up khaika ang borong personally kok saka ang borong no saka nero program mazak pedi we want to honor you all TSF borong no muito khlai te borong no respect ro aboni loge chung langma choma bunukha chini takok late mantrilal kaipeng botharjam busumukha TSF amana bu condemn khai chini borok rok satok pitok khaijak thani jung TSF anytime we are ready bon bai jung public na appeal khainai especially jung tangai madabo khaitong dasrama tangai khaitong jung alka jaga pan khaiba khamon haifana aro jaga wa incident no pa jung aro no khainai boni bagai aro ni public rok especially dasram te madab kamini angni rono koinai nirok takiridi jung loge tongo jung aprobu TSF ni ngai jung nirok no support khai jung loge roi phai tongo jung apro khana kha adino kaisa no ko program ngai tongmani condolence aro bo thangai attack khaija kha jung khana kha jung TSF jotonu nugu boni bagai jung nirok no koyo takiridi jungbo kiriangainya khatoroi nirok ni bagai se jung khai tongo boni bagai nirok no koinai adino je mansak okra srai hayagai nirok participate khabi hyang nirok no koinai jung boskani salo CAA bini tak CAA engkha Citizenship Amendment Act tangi jang no maka sang kisa brief khainai ang jorok kudung nagla Citizenship Amendment Act fatarhani borok rokno especially ang alka country na saya Tripura state is surrounded by Bangladesh
it's very clear. Oro Pakistan do paya, Afghanistan do paya. Bangladesh ni borok je phainai rok no. Oro ni citizen sananai hanai borok kaisa bill pass khayo. TSF omno no khorang ti sagai chung against khayo. Omachin borok busi thai. Tirpra hawo chung borok si chaklia. More than 40 lakhs in population. Chung nai ne kan ke Mizoram rogo, Meghalaya rogo. Population Chini je borok ni 15 to 16 lakhs. The Chini borok population asam borok bro. But we are overpopulated. Hypanasi, government of India ro borok wasokha. Ora hani borok nasi borok chair graya. Fatar hani nasi borok jagar onai ni saka. Boni bagai TSF, we are totally against the bill. Seng zaman saka sonai nirong nugui betangka. Boni bagai ang nirong no students. Okra Chakra, let it be political organization, NGOs, ang nirano welcome kaya. Jung Jafro, first black the palaika, jung afro nukha. Kabang political party, kabang NGOs, jung support kaya. Taklay ba, ang nirano amano ko nyay. Taklay ba, nirano Hamza man nirano support jung nangga. Back off ta kaya. TSF, boy kerifan kaya, but nirong aman ko nyai nirong zaman sa sono support khaji nei ang tabok chini convener te chini chief organizing secretary Mr. Bibas no ang zora ronai bo convener nga ba bo kisisa ko na thang nei Kuliah hambai toto sini press media rong जों साइमनो थानाय 2019 no je gotona kotor goti thangka abo suntai pokna ni baya bogi maya tai pokna ni buya kokno tai adino haini bagino जों TSF जों taklai bahino 8 January 2024 ro जों black day also khaini thangi dong dosram kamiwo sinaro sini TSF ni ngai sini division sini Sodor division Sodor South Sodor North Longtrai Valley, Gondasara, angkatai South nisin division ni borok sing hainai. Abun bisingobo, abun ang koimung sini lukorongno, norok angkordi. Tangi di sing, all dino sing tek pogna ni buya tangi di sing, joton Simon sing apro bahai ke sing, tok, wak ni seven sing, care kajelia, am sing suna ripigi buka. Baksani nok bokok langka, baksani dukan sokse kelangka, baksani ba bike bel tongoni bike no lagati tokruka. Even sini, sente kese pogna ko ya sini Maharaja Bir Bikram ni bokrogo je guli pojak mani, tai bini yak sebajak mani, abonum sing pogna ni ya hasi. Tahin di sing joton saimano, adino tam gotika, sing tapono sini media haikeba. Video rok naik nih kakek media rong hangi video rong naik kakek YouTube rong naik kakek darong nung naik ambulance je borok no telangi tong mani ambulance lah di kasui buka afro sin borok ni buka tamu buka no hangsawi tai sanok sini joran mutu manai abun koi nai sini lukurong no adino sung baksa parsip khai pedi jotono majak pedi kono ni ani yawi jotono bagi singobo khai tongo TSF haini bagai jotono koinai sinaro phai majangun bagai amai acha dino to 8 January to assembly section chorito assembly abotla ro kuno ana black de pala din amai on one chungwa to no TSF chini division town and college committee borok observe khaine maybe borok showcase khaine and khai public also khaine jaro palai jana mane agotla ro kuno palai jana assembly kan ro na black day na kuno kosam kai property sawoya ha kuno palai jana ha no wan chungwa to tong adino je to borok bo thaiya to yego chini mom yes chini town and college committee borok palai nei town no ke borok showcase khaine black flag and banners bote